ni ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo niho urubanza rwa Harerimana Joseph uzwi cyane ku izina rya Apotre Yongwe aho yaje kuburana ku cyaha akurikiranweho cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cyaha Yongwe akurikiranweho gikomoka ku mashusho yagaragaye ubwo yari mu rusengero Kimironko muri Foursquare. Bitunguranye Apotre Yongwe yemeye ibyaha byose akurikiranweho imbere y'ubucamanza. Mu rubanza rwatangiye mu masaha ya saa 5 ku munsi wo kwa 28 Gashantare umwaka wa 2024. Umucamanza yatangiye abaza Yongwe imyirondoro ye, arayivuga, atangira avuga ko yavutse mu mwaka w'1981, avuga ko atuye ku Gisozi n'ibindi. Umucamanza yongera kumubaza niba yemera ibyaha akurikiranweho. Yongwe nibwo kwemera ko ibyo akurikiranweho ari ukuri. Yongwe yavuze ko ibyaha akurikiranweho abyemera kandi abisabira imbabazi. Umucamanza yongera kumubaza uburyo ibyo byaha byakozwe. Yongwe yavuze ko ibyo byaha byakozwe mu buryo bubiri. Yongwe yavuze ko ibyaha bimwe yabikoze bigendeye ku myemerere ye mu kwizera, ibindi akavuga ko ari ibyaha byakozwe aho abo bakoranye mu kandi kazi gasanzwe bamureze. Mu kwisobanura Yongwe yasubiyemo amagambo yagaragaye muri video ari mu rusengero aho yabwiraga abantu ati: wabuze visa, wabuze urushako, wabuze umugore n'ibindi, tanga ituro ngo usengere biveho. Ibi Yongwe yabigarutseho avuga ko iyo video yafashwe atari mu rusengero rwe kandi ko nawe uwo munsi yatanze ikote rye. Uwitwa Bugingo ari mu bamushinja aho avuga ko Yongwe yamuriye amafaranga amubesha promosiyo. Yongwe nawe yiregura avuga ko atayariye ahubwo yamujyanye kuri radiyo Umucyo kandi ko hari n'ubundi buryo yamufashije bagakora umuziki. Uwitwa Dr Safari uri muri Afurika y'Epfo nawe avuga ko Yongwe bafitanye amasinde ashingiye ku modoka. Bivugwa ko Yongwe yahaye Safari imodoka ariko ntayishimire ashingiye ku mafaranga yari yamuhaye. Uwitwa Mukansanga Koreta nawe urimo batanze ikirego avuga ko we nta kibazo afitanye na Yongwe ahubwo agifitanye n'umuhungu we yagurije ibihumbi 500. Bivugwa ko ari amafaranga yatanzwe n'abakristo bashaka gukodesha sare yo gusengeramo. Umucamanza yahaye umwanya ubushinjacyaha kugira ngo bugire icyo buvuga nyuma y'uko Yongwe yemeye ibyaha ashinjwa. Mu gusobanura, ubushinjacyaha buvuga ko Yongwe yatekaga abantu imitwe yitwaje ko abasengera, abakangisha kubizeza ibitangaza cyangwa ibizababaho. Ibyo nibyo bashingiyeho bisunze ingingo 174. Ubushinjacyaha bwagarutse kuri Makire wo mu Bufaransa wavuze ko yoherereje Yongwe amafaranga agera ku 527 n'andi madolari 3,000.
ubushinjacyaha bukomeza kuvuga ko hari n'undi mudamu yari ikibanza cya miliyoni 7, aho yamubwiraga ko aramusengera umugabo wamutaye akagaruka. Mudamu wa Yongwe nawe yagarutsweho mu rukiko, cyane ko ubushinjacyaha bwavuze ko igihe uwo mudamu yabazwaga yemeye ko nawe hari amafaranga yakiraga kuri telefone ye, akaba avuga ko amafaranga yakiriye yibuka agera kuri miliyoni 8. Avuga ko hari n'andi yakiraga aturutse hanze ariko akaba atazi umubare wayo. Ikindi kintu ubushinjacyaha bwagarutseho, bwavuze ko Yongwe yiyemereye kuri Baraka TV ko yasengeye abagore 17 bari barabuze urubyaro, ngo bakaza kubona urubyaro ndetse ngo abana babo bakabita Yongwe. Umucamanza yabajije Yongwe niba koko mu gusengera abantu yishyuza. Yongwe avuga ko nta tarifu agira yo kwishyuza ndetse ko atabigurisha, ahubwo ko abantu abasengera bagatanga ituro. Umucamanza yongeye kumubaza niba yemera ko yatwariye abantu amafaranga kandi niba yemera no kuyishyura. Yongwe avuga ko bishobotse yabishyura kuko impamvu atabishyuye yahise afungwa. Ubushinjacyaha bwagarutse kuri Debora wo muri Canada. Yongwe yaciye agera kuri miliyoni 2,311,580 ngo asengere umwana we wari urwaye, nawe akaba arimo batanze ikibazo ko Yongwe yabatetse imitwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko Yongwe atari kwemera icyaha mu buryo bweruye, bugasaba ko urukiko rwashingira ku bimenyetso byose byatanzwe agahabwa ibihano. Mu bihano ubushinjacyaha bwasabiye uyu Apotre Yongwe harimo igihano cy'imyaka 3 y'igifungo, izahabu ya miliyoni 5 n'ibindi. Yongwe yavuze ko yatangiye asaba imbabazi kandi ko yemera ibyaha akurikiranweho, ariko umunyamategeko we Maître Sadi yavuze ko kuba umukiriya we yemera ibikorwa byabaye ariko babisuzumye neza basanga nta cyaha yakoze. Yavuze ko abo yasengeraga bagiye bamusanga atari we wagiye abasanga, bityo nta bushake yigeze agira bwo gukora icyaha. Maître Albertine Mukeshimana nawe wunganira Yongwe yavuze ko kuba Yongwe yaratse amaturo ari imyemerere y'Abakristo, ibyo yakoze nta cyaha kirimo. Asaba urukiko ko rwakisunga ingingo ya 49, ya 58 n'iya 59 iteganya ibyaha n'ibihano, bakagabanyiriza Yongwe ibihano ndetse akaba yanasubikirwa. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo yavuze yizeza abantu icyiza cyangwa akabakangisha ikibi kizababaho. Ubushinjacyaha busaba abunganizi ba Yongwe icyo bashingiraho bagaragaza ko icyaha kituzuye, nabo bakavuga ko Yongwe yemera ibyaha kandi akaba abisabira imbabazi.